Kay mama llaktaka amcha munaywanmi tukuykunapaq alli yuyaykunata mushuyachishka. Ecuadorpi kawsakunaka paktami kanchik ima llakikunatapash alli yachinkapaq. Runakunapa kamakunata mañashpa hatarishkakunataka kallari punchamantami kay gobiernoka paktachishami nishpa arinirka. Tukuy mutsurishkakunatami paktachishkanchik tandanakushpa parlanakunkapaq. Chaymantami llaqtakunata pushakunata nipari paskashkami kali parlankapaq. Allikuna tiyachun ama llakikuna tiyachun Casilla kawsay tiyachunmi Guillermo Lazoca churarka shuk Comité de Seguridad nishkata. Shinallatak kimsa markakunapi mi estado de excepción nishkata churarka ama ima llakikuna tiyachun. Ñukaka mama llaktapaq pushakashkamanta pipish paykunapaq kamakunamanta kaparinaman lluqshikpika shamupaychik ninimi. Shinapish mana sakishunchu petróleo lluqshichina pusakunata harkachu. Shinallatak tukuykunapaq ima tiyashkakunatapish tukuykunapaq llankanaka. Shinallatak llakirinapish ashkami tiyarka. Imashinami Marta yumbayta uchilla hatuna wasita llakichishkata utkami kutichichishkanchik. Payka kutimi mush uchilla hatuna wasitaka charinka. Tukuy paypa hatunakunanti chashna ñawpaqman richu. Fuerzas Armadaspaq Policía Nacional paq llankaykunaka paqtaqmi karka ama ashawan llakikuna tiyachun. Kankuna huchupi kanakashkamanta ñukaka Quitopimi kasha kankunapaq kuchupi. Shinallatak katishunmi allpapi tarpukunamanka kullkitami mañachikunchik patsaqmanta shuklla wawakullkiwan kimsa chunka watakunapi tigrachichun paykunapaq llankaykunapi ñawpaqman katichun. Kay wata kimsa punlla eneromanta iskay chunka iskun punlla juniokamaka ñami mañachishkanchik sukta chunka pusaq yallik hunukunata. Kayta ruranapaqqa mama llaktata pushaqqa tantanakurkami organismos internacionales pushakunawan paykunapish arinirkakunami yanapankapaq llaktapi mutsurishkakunata paktachinkapaq ashtawanka alli kawsayta charinkapaq. Kullkita mañachishkakuna mana paktachitukushkakunata kishpichishkanchikmi. Salud pública nishkata tukuykunamanta yalli kallaripimi churashkanchik. Educación interculturalta sinchiyachinkapaqqa ishkay kutinmi kullkita kushun. Ecuador llaktapi kawsakunapaq mañashkakunata allichinkapaqqa kaytami arinishkanchik. Andanakushpa parlanakunata munashkamanta tukuykunapaq alli Casilla llakta suma kawsayta paktachichunmi ñawpaqman katinata munanchik. Chaymantami dieselta, gasolina extra, ecopaistapish chunka pichka centavosta urichirkanchik. Chashnapish decreto ejecutivo iskunchunka pichkatapish anchuchirkanchik. Shinallatak allpa ukumanta allikunata lluqshinapaq decreto ejecutivo patsaq pichka chunka shuktapish allichishunmi ashtawankarin imata llaktakunapi ruranapaqqa tapushpa yachaq chayachinami kanchik llaktakunaman. Casilla kawsay tiyachun ñukanchik mama llaktapi chukuririshkakunata hampishpa llakikunata kungarishpa tukuykuna tandalla kashun shuk yuyaylla mama llaktata wiñachinkapaq. Kay punchakuna pachata chikachishkata tigrachinami kanchik sinchita llankashpa ashtawanka llakillakunamanta. Llaktakunata chagra ruraykunata kunanka kallaripimi churashun. Tukuykunami shuk ayllulla kanchik. Tukuykunami sumak kawsayta munanchik ñukanchik mama llaktapaq. Kaypimi kanchik alli sumak mama llaktata rurankapaq. Tandanakushpa sinchita purishpa alli yuyaywan. Presidencia del Ecuador.